Otavalo informa. Antawakunapa Agllarina Pachakuna ñami illarirka. Kay hawa ñami noviembre kallari punllakunapi riqsichinajurka. Kaykunami Agllari tukushkakunaka. Picha warmikuna paykunapak ayllukunata ñawpaman apakuna kaymanta agllarirka. Shuk warmi tia agllarirka kamachipi nihukta paktachingapa. Chunka pusakunaka agllarirka ayllukunapi llakinanaykunawan kawsakunata yanapanahuymanta. Chaypa hipaka patsak picha chunga tiyukuna sorteo nishkakunapi agllarirka. Paykunamantaka pusak chunga suktakunallami agllarina karka. Kay agllarita paktachingapaka auditorio Kotama ukupi karka. Chaypi paktakarkami Dr. Fabián Simbaña Otavalomanta notario. Agllaritaqa Otavalo kitimanta tiyukuna tiyakuna rikukta paktachirka, shinallata uyachi anta alborada nishkapipas yalichirka. Tukuyllakunami alikachirka kay rurayta paktachishkamanta. Ñawpaman rikumunajurkami tayta alcaldepa shutipi shuk tío, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia ukumanta shuk tío, shinallata Consejo Nacional de Discapacidades ukumanta shukpash. Primeramente agradeciendo a las autoridades presentes, a todos, que han hecho transparente el proceso. Otavalo, Alcaldía ukumanta ruraykunata paktachinchi.